So, hello friend, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Ini nan nili kedo bang kedak hempu resort long sido. Oke, bes karbiang long hamren lo. Basi dak अभी पन मते लोकेशन पर हम को वीडियो पे बने रहे आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ रिसोर्ट का व्यू पन तो हमरेन है terus si kadau we karbiang long rat dan tanang lan to sining thela sempuk lang bade hade yang lan mama. So guys, finally nang leng chila पहुंच चुका है. Hi Philippi. Hi. Kasan lah dah hempu resort nang leng rock first time lang ma mate kasan. Ni ngarong pikan lo hempu resort serang lo first time lang ni live lo. First time lang di. Bo menang itu nang tame. Bang tame la puta Philippi la. Hi pino Philippi. Si nan dampo nang lana de. Nang tu nang kita. La get la ya, min get la. Get pass mate entry fees apini. Kadang we teman ta sini na, yo mulai lah, min get lah. Kanan lah jerpo, get pass dah me. Ini pensa cap deh, 30. Apa? Nanti gari pen te 40. Tho, dono tu get pass dah me 1 person pen 10 rupees. Asinan paisa. Bes karbiang long hamren wanga de kadau we ajir pi teman wanga nanda blok sampak lang po ga negari lo ke Honda Hornet ya Philippi tu mapu dam bom lo ya au pu dam bom lo au ini negari start na Hempu resort girang guys ini ya. Nang ni tanah guys ya. Nang ni tumda rang kami yun. Atin paling lila. Teman atin paling po. Ano bang ada hempu resort view pon min nanti lang mapak lang po nasi nang lana de ha ya bang nambay la de bang nang lana bom pada nang lan bom ah. Finally the hempu resort lang nang leng chilo pada location mat view pon pak lang pada lang mipik ning sampian la dak lang dan nang leng rock pen thek long asan decoration he lang mipik piat he si nang pak lang pada la si wang tha nang li tum ta is asarna biasa sarai bang ai yo jui mipik la dak yo aleng adu ulo nan ta ya. Ya deh, je. Nang tum ta bang oi, jot adu. Ala aples ni pikan. Hempu resort. How lage? Assemble lage. Yo. Bang ko nang suno. Yo guys, hempu resort lang ya view he thek lang di lang na lang mission. Oke, hamren le de hade hamren tahun le jo zoom bung le de kamera clean deh de ऐ भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले, है तिरंगा
अपनी देंगे इस पे जान अपनी है तिरंगा शान अपनी देंगे इस पे जान अपनी जनगण मन अधिनायक जय हे तेरा संदेश पहले दुनिया के सारे सुख पीछे है मेरा देश पहले. So guys, nan bang lapu ina tu outside abu pon pa yang paklang lipo. Yo. Dengan dam bom lah yo kerjang tum ke. Dah hapu lagi ha, an hang ke. Ada foto cho Thái lang bu, walang metan bu daga di lang mesen. Wow, so nice daga yo, beautiful, very beautiful. Daga love symbol selfie pon lo, guys. Yo, datang tabang selfie, kamu mari lo selfie cho Thái han ready lah. Guys, Amren Amren pe ठीक है ना orang hapuri tu kalau tu, nanti kami kita ambil banyak orang. बयाने